यया थाङकुटे दुगु जितवन बौद्ध विहार सोतुङ्गले दुगु साक्य मुनि कीर्ति विहार यात अस्ति धातु लहलागुदु सतुङ्गले दुगु जितवन बिहारे जुगु च्याचोले जितवन बौद्ध विहारीय प्रमुख अशोक भन्ते सत्तुङ्गल सत्यपुरे दुगु साक्य मुनि कीर्ति विहारीय प्रमुख पुण्यवती गुरुमा यत अस्ति धातु लहलाना बिचागु ख साक्य मुनि कीर्ति विहारे पुण्यानुमोदन या ज्याजो याना अस्ति धातु कावुङको खासा अस्ति धातु लहलाको ज्याजो लिपा सतुङ्गले दुगु श्री भगवान भजन मण्डले धर्मदेशनाई ज्याजो जुगु खा सतुङ्गले कोट प्रतिमा न्यान्टे आटोडो ओकिना शिव नेपालले छुना चौतत्तरङ्गो गते 2072 साले बखा बोबले अनालिपा त्रिभुवन प्रनिपा टोटा वम्बले अले अनालिपा चाहिँ कबले कर्नामे दिया गोटो बले पवन बुद्धियो फलाना चते नाना ओ गोपट्टी छ इतिहास कटालक ठ नेपालले पुरस्कार दिया चमुडो अले वय अनुसार चाहिँ ठाउँ ठगो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जागो बुद्ध प्रतिमा न्याने चोना सिसा शिल प्रार्थना बुद्ध पूजा कथा चिसा गोये तेना अले ठय यतनगु जजोलका चिसा बारम्बार लका स्वतः चिजल्लो मांगतेमा धर्मदेशना लिपा अस्ति धातु या त तजिक लस्कुस्याना बासल्लाना साक्य मुनि कीर्ति विहारे बिचाका प्रतिस्थापन यागु ज्याजो जुगु खा